Subota. Profesor dr. Sanja Ranković. Ja sam se prvo zaposlila u Kolu, radila sam kao etnomuzikolog i bila sam prvi etnomuzikolog u ansamblu Kolo. Radila sam pevanje sa ansamblom 4 godine. Pedagog za narodnu igru Janko Dimitrijević. U pitanju su dva igrača iz jedne antologijske igre koja je na repertoaru od samog osnivanja ansambla. U pitanju igra šestorka, to su dva igrača u igračkom zanosu. Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Tradicija Viva i Vera Stolić. Uživo uz veliki tamburaški orkestar RTV-a pod upravom Saše Obada Šćitarocija. Neka pesma kazuje na kanalu Radio Televizije Vojvodine. Čekam vas.